Nongeye kubifuriza ibihe byiza bantu bacu mukunda ibigendanye n'umuziki wa gospel. Iyi ni integuza rero y'indirimbo igiye guhuriramwo no bita Israel Mbonyi ndetse na Medar Ngabo. Akaba ari indirimbo igiye gusohoka nyuma y'igihe gitoya cyane hasohotse indirimbo n'ubundi hasohotse indirimbo ya Meddy nziza cyane, dore ko Meddy ari mu bantu bavuze ko bagiye kuzajya bakora gospel n'indirimbo ziririmbirwa Imana. Ati ibyo kuririmba sekra, ibyo kuririmba indirimbo z'isi, ibyo kuririmba indirimbo zirimbirwa abakobwa mo batakagiza, ati reka ubu ngubu ngewe nabaye mbivuyemo. Ni nyuma rero yuko Meddy abitangaje akaza muri music bagiye batangaza indirimbo nyinshi cyane zigiye kuzajya zihuriramo Meddy ndetse na Mbonyi, ariko nimwigeze muzibona. Ariko integuza yo yamaze kujya hanze, integuza yamaze kujya hanze y'indirimbo yabo igiye kujya hanze, yitwa indirimbo nziza cyane yitwa ngo Imana irahari. Imana irahari. Ni nyuma y'indirimbo yitwa Blessed imaze ukwezi kumwe ya Meddy ashize hanze mu minsi ishize. Ni indirimbo nziza cyane wumva ko iryoheye amatwi, indirimbo rwose isengeye. Ni nyuma y'ibyo ngibyo rero hari n'indi ndirimbo hashize igihe kingana n'umwaka adasohora indirimbo, asohora indirimbo yitwa Biravugwa Neza. Ko rero indirimbo kuri uno munsi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2025, reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru ari kuvugwa ku rugamba rukomeje guhuza M23 ndetse n'abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa guverinoma, ndavuga FARDC. Amakuru ndibuze guheraho ingenzi n'uburyo M23 nubwo yafashe abasirikare bagera ku 108 bose ba FARDC ikabafatira mu bitaro barakomeretse, ikavuga ko bari barigize abarwayi kugira ngo bazabone uburyo bajya kwigabaho ibitero. Hari amakuru avuga ko muri Bukavu harimo agace kamaze gufatwa n'abarwanyi b'u Burundi ndetse n'abawazalendo, bikavuga ko bakambuye M23. Akaba ariyo mpamvu ifite umungenge ko isaha n'isaha ishobora kongera gutakaza Bukavu ndetse na Goma, hakaba hazamo ibindi bibazo byatuma hafatwa. Niyo mpamvu rero ngo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko M23 yagumya gukontorora ibi bice. N'amakuru turibuze kwibandaho uburyo ingabo za RDF, ingabo z'u Rwanda zishobora kuba zigiye kwambuka zikajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya na M23. Bamwe bari kuvuga ngo bagiye kubarwanya, abandi bakavuga ko bagiye kwifatanya nayo. Ese byaba ari byo? Aya makuru yaba ari ukuri cyangwa se kwaba ari ukubeshya? Reka byose tubiyinjemo twumve ukuntu bimeze. Si ibyo ngibyo gusa, turaza kugaruka ku mafaranga yaciwe Ubwongereza agacibwa n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwafatiye ibihano igihugu cy'Ubwongereza